Mına tuğanlar bul жерде semiz bugün tokmoqton kunajındарды уйларды semizlerdi tart degen tuğanlar бар эле. Mına bul жерде bir tuğanыбыз кармап турат. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. İşler жакшыбы? Yaxshi rahmat. Kança surap atasız bu? 200 ming deb atam. 200 ming. Semiz eken he? Mına. Soyuş bu bul emi? Soygongo bu? Ya. Jönele da. Je mal kılgango bu. Jo'q, so'ygongo bu. Soygongo bolat. Kança baş var? Bir öbü? Biri. 200 ming deyip. Mına. 200. 200 ming. 195 ke deyip. Mına. Öte çoğun eken ne bro? Bu nomer aytıp koyabız mı? 557 557 008 008 558. 558. Mına ki ha? Nomer tanışko degendey. Mına bukalardan da satçı. Bu hazır şunda semizlerden satıyor. Mına moğolарды da tartып көрсөтөбүз чекеден. Kança eken tuğandar bağları? Bilbeysiz. Iyisi kim iyisi? Жақсы iyisi жоқ екен. Mo kança eken ala? 220 deyip. Ne bu? Soyuş bu je boğaz bu. At korum soygongo. 220 deyip. Aykem tekşerip atar. Dostum qardı da cevap geldi qarı. Assalamu alaikum. Hurmatlı bizning kanalning görüşçülері, жалпы mal çarba görөрmandары, саламатсыздарбы? Бүгүн 21 dekabr 2025 yıl Чүй облусу Токмок мал базары, Кыргызстан. Assalamu alaikum. Kança eken uylar? Bağlarını aytıp koyuңuz. Soyuştarbı je mal kılганга? Semizler. Bağlarını aytыңыз. Bağları He. 150 mingden berem. 150'den bunu. Bunu 160'a berem. bunu 160'a berem de. Жақсы. Mo et türü eken he? Joyla algan yok mu? Nomer aytarsın nomer? Ya, online satабыз mı? Satабыз. Ayt nomerin. 500 0500 артынан да көрсөтүп берем. 18 07 18. 07 18. Siz arjakты карап алыңыз, байке. Arjakты. Тартабыз. Arjakты карап алыңыз. Бизди тартпа дейт. Мынакей артынан. Артынан көрсөтөйүн да. Мына номдой болгон. Бааларын уктуңуздар. Ну, канча экен бул? Семизтерден да тартайлы бүгүн. Кунажын канча экен кунажын? 140. 140 дейт. Мына. Boğaz bu. Sağ. Mına semizler. O semizler kançadan semizler? Buğan. Kançadan? 130 dan. 130'dan. Mına. Semizler. 130'dan. Reklama için numarları 077 388 350. $115 dedi. Baykem aralıktan soda kılıp atasın ya. Ova. Buna 2 metre turmuş. 2 metre. 100'e berdi otan bermeydi. 100'ge berбейт ат, he? Kançası 15 deydi. 115'ge берет экен, мына. Kançası. Бул кандай боз бу, ат көрүнбү? Ne eken boğaz at kör mü? Боз экен, he? Boğaz bu. Боз көрүнүп турат, мына. Ben soyayını otkamda. Жок. Семиз боз экен да. Al köp bokat. Семиз боз. Temiz boğaz. Базар кандай болот, байке? Баалар кандай? Кайтып койбойт. Жакшыбы? Eldi manay jakşı akça Жақсы. köp elde buna Мына urup atat. уруп атат деңиз. Жакшы, ошондой эле болсун. Satkan satып al. Тура айтасыз. Алган алып атат. Ооба. Мына сатканы сатып атат деп. Арыктарды көрсөтөлчү. Канчадан баалары? Канчадан кетти? 102 миңден кетиптир. Мына. Жакшы экен, 102 миңден сат. Жа бала тартпайбыз. Канча кара уй? Men. Жа уйду айтыңыз, баасын. 135. 135? Bağını düşürünçü mündə? Номер айтыңыз, сразу алат. Çok. Анда тура айтпайсызбы элдерге, тура. Boloruk 140 bayket. Болору 140 дейт. Мына. 140 дейт. Жет эле. Канча бул сеники? Канчага? 102 миң. Жанагылардын шериктери экен. Эми достор момдай. Базардын көрүнүшүчү. Канча экен могу? Белгиңиз канча? Бas. 205. 205 миң. Semiz eкен, кунажын. Semiz, туйл экен. Жакшы, кеттик анда эмесе. Саан уйлардан көрсөтөлүчү. Саан уй бу? Seniki эмес. Мамдайлар да бар экен. Ana esnasına girdik. Жақсы. Қанша екен уй? Көйгөнү жақсы да елдерге. Daha bir satçı. O 2 керек. Bizde az. Қанша дейсіз? 260. 260. Boz bu.
Yanvarın başı tuydu. Çoğu ekan. Qanchasini to'ydi? 4-sünü tuydu. 4-sini to'ydi ekan. 30 litrgacha ham beradi. Zapasını tapmamışsın zapasını. 4-dan teng chiqadi. Hozir men sizda ma'lumot olaylik, ana tartamiz. Nomer aytasizmi, aytmaysizmi? Onlaynga. 880 0880 80 80 89. 80 80 89 deydi. Mana zapaskalarından ko'ringizlar. Yanvarda to'y deding, ha? Mana. Başı. Yanvarning boshi. Ma'qul. Qana o'yin. Tug'andar juringizlar biz bilan. Va alaykum. Qanday aka? Qana qaysini tartayin? Hop, bismillah. Mo'g'u. Cho'ng uy ekan-a? Voy, buyursa 3-4 kunda to'y. Mana aka, kelishgan uy ekan. Bahasichi? 300 ming. 4-sini to'y. Ne bu paroda? Shvits ekan. Alato. Ushul uylarning ichidan eng cho'ng ekan. Qaysi? Qara uy. Qancha bahas? 200 ming. 200 ming. 8 aylık. 8 aylık. Bo'z, ha? Nomerini ayt. 707 0707 10 10 14 14 94. 94. Eki başıp seninki? Daha var bundan. Qana? Ha, uyda da var ekan, onday bor. Mo'ng uy kimniki? Satılıp ketdi. Qanchaga ketdi shu? 300 mingga ketdi mana. Ayshir o'xshaydi. Zapaskalar da yaxshi ekan. Satılıp ketdi. Seniki emasmi? Bozor qanday bo'ladi deyning? Yaxshimi? Bu bazar He. arzonroq bo'ladi. Arzonroq bo'ladi. Ha, mana bankga qaraganda arzonroq. Fanarik deyilib olsin, tundala kelgan ekansiz, ha? Vay, молодец. Ma'qul. Fanarikni boshqa kiyib olibdi. Tundala kelganda. Mo uyda to'yinda qo'ydi. No, kimniki ekan uylar? Assalomu alaykum. Qancha bas? 250. Bularchi? Bulardagi bo'z ekan-a? Bo'lchi qara. Amerika 8 oydan bo'z ekan. Birinchi tut. Qancha buning bahsi? 250 ming. 250 mingdan 3 o'tang, ha? Amerikan. Amerikanka. Nomerini aytib qo'ychi. Shvits Alatov. Shvits Alatov mana har jag'ында. Artdan ko'rsatdik. Nomerini olib beraylik, tug'anlar. Aytыңыз, tez. 0553 335 335 703. 703. Çalыңızlar mına 2-3 baş 250 mingden. Uyda dağ var ekan. Tushirib berasizmi? Tushirib beradi ekan. Uyda dağ var ekan. Mana mont chenab atar. Qancha yet chiqadi degandek. Qana? Ko'raylikchi. Chenab atar mana. Qancha yet chiqadi ekan? Tug'an. Примерно. Ha, chenelexmi? 130 chiqadi. 130 toza, ha? Ha, misolichi, mening satib olganda живой ana so'yganda aqtabay qolmaymi? Bilmetdim. Ani bilmaysan. Qana? Mana baykan. Tartыңыз endi. He, tuz tursin, buti. Mana, bo'ldi. Mana aqirin ko'rsatadi. Ay, jilib ketdi. Mana. Qancha chiqib qoldi senda? 65. 65. Qancha et berib qoladi? 170 gram. 170 kilogram et beradi ekan. Bas qancha ekan negizi? 130 ming debdir mana. 150 ming deydi mana bayka. Bo'z. Qanchanchini to'ydi bayka? 3-sü içinde. 3-chi ichida ekan mana. Qancha oy bo'z? 7 ay oldu. 7 oy sut beradi hozir. Bermaydi. Mana jergilikli uylar. 150 ming so'm. Tushirib berasiz-da? Buyursa, qayerdan uyu? To'qmoqdi. Nomer qoldirib qo'yasizmi onlayn? Ma'qul. Savdolarga bersin. Mo qunajin qancha? 110 deydi mana. Bo'z bu? Qisir ekan. Qancha ekan mo uylaringiz? Ba'lar. 100? Qarachi. 140. Qara 100. Mana. Mal ko'p to'qmoqda. Ko'ringizlar. Mana vaqtda. Ya. Bulbu. Qancha? Bardig'i bu. O, yaxshi. Bardig'i sotilibdi. Qanchadan ketdi? 170, 190 ketibdir. Ma'qul. Ular sirtdan kelganlar o'xshaydi. Shunday videoni jeytiqtaymiz do'stlar. Sog' salomatda turingizlar.